Siniša Pavić, naš omiljeni scenarista i da kažem i moj, čovjek uz čije su stvarenja odrastale mnogi generacije naših baba, deda, naših roditelja, pa i mi sami, naša djeca će vjerovatno odrastati uz njega, zato što se on non stop emituje na RTS-u. Naravno ima i oni koji će to da pogledaju na netu, naravno ne na YouTube-u, zato što su odatle skinuti snimci, nema veze. I naravno čovjek je ostavio velikog traga u našoj kinematografiji svojim velikim ostvarenjima, kao što su Vruć vetar, Diplomci, Pozorište u kući, Srećni ljudi, Bela lađa i tako dalje. Dobro, da ne nabrajamo dalje njegove ostvarenja, ovdje ćemo navesti šablone koje on koristi u svojim serijama, bar što se tiče ovih svojih posljednjih nekoliko ostvarenja: Bolji život, Porodično blago, Srećni ljudi, Stižu dolari i to, pa ćemo onako da razmotrimo lepo šta on to najviše koristi, koji su to recepti uz uspjeh njegovih serija i šta je to što nas uvek raspoloži, sa čime možemo svi mi prosječne Srbende da se poistovetimo. Pa da počnemo. Naglasak jugoistočne Srbije. Siniša Pavić je poznat po tome što je pola čovjek, pola jugoistočna Srbija, zato što u svakoj njegovoj seriji ima barem nekoliko likova koji su poreklom iz jugoistočne Srbije. Kako serije odmiču, kako pravi novije serije što su mlađe, tu su sve više zastupljeni slučajevi i naglasi jugoistočne Srbije. Na primjer, u Vrućem vetru imamo Šurdu koji je iz jugoistočne Srbije, mada se ne freda nešto toliko tim dijalektom, ali zato na primjer kako je odmiče sve dalje i dalje. Recimo Porodično blago, pa kasnije Bela lađa, imamo Šojića i Tihomira Stojkovića koji pričaju ko na Igore moguće seljačine, da ih se srame čak i oni iz jugoistočne Srbije. I naravno sa varira, nekad imamo jednu, dve osobe koji su poreklom odatle, a nekad imamo po čitave porodice. Naravno u svim njegovim ostvarenjima imamo direktore nekih preduzeća, to je sama preduzeća u kojima se obično odvija veći deo fabule serije. I naravno imamo direktore koje niko ne voli, koji su pod sumnjivim okolnostima na sumnjiv način došli na taj položaj. Naravno radnici hoće da ih zbaci sa tog mjesta, oni na kraju ili skiknu ili uspiju nekako da se održe, ali Boga piti kako. Imamo i Palatu pravde. Zahvaljujući njegovim serijama znamo kako izgleda Palata pravde i gdje se nalazi. Kao da citiram Sašu Popadića iz Boljeg života: jedini ja u ovoj kući nisam bio sudska mušterija, sad smo i tu prazninu popunili. Naravno, ko što znate, naš narod, pogotovo u serijama Siniše Pavića, mnogo voli da se sudi, tako da je svaki član porodice barem jednom, ako ne i više puta, bio sudska mušterija, što krivično, što parnično. Naravno imamo i klinički centar, svako se barem jednom razboli ili posjećuje nekoga ko je bolestan u tom kliničkom centru. Porodica je osnovna ćelija društva, tako i kod serija Siniše Pavića. Svaka porodica oko koje se vrti cela radnja serije je obično više članova, znači nema po 3-4 člana, nego ima onako po 5-6 članova, ili je to samo uža porodica ili usput uračunaju i neku širu porodicu, recimo babu, dedu, ujaka, ujnu, strinu i tako dalje. Snežana Savić pojavljuje se uskoro svim serijama Siniše Pavića, baš što se tiče ovih posljednjih. Ona je jednostavno nekako bezimena, nikad ne stari, uvek izgleda isto, to jest mlado, i naravno uvek je femme fatale, uvek je deo nekih ljubavnih truglova ili mnogouglova, svi se lože na nju, a ona je onako frigidna, ne daje se lako i uvek menja onako partnere. Naravno, ona je u Boljem životu prvi put uvedena taj svet serija Siniše Pavića,
Tamo je, na primjer, samo obična kafanska pevaljka, na kraju postaje estradna pevačica, to jest estradna zvezda koja onako tamo neki ekvivalent Lepoj Breni. Onda, na primjer, srećnim ljudima je samo bogata udovica koja je nasledila svo bogatstvo, svu imovinu od svog muža, dok je recimo u boljem životu, to jest ne boljem životu, u porodičnom blagu, samo obična šrankerica, kilnerica koja gleda kako da prehrani svog nezaposlenog sina i muža, sileđu i trpi da je štipkaju za guzu i da je guraju novac među sise. Naravno, shvatite da su kod Siniše Pavića svi likovi međusobno povezani, zato što je to nekako mali svet, ono, svi se znaju ili direktno ili indirektno. I retki su slučajevi likova koji se nikada nisu sreli, niti će se uopšte sresti. Kontradiktornost, uobičajena pojava kod Srba. Kod Siniše Pavića je jako zastupljena ova pojava. Svi likovi su skloni da propagiraju određenu filozofiju i da u sljedećem trenutku se posteru po svemu tome što su rekli pre nekoliko sekundi i neće ni trepnuti, niti će osjećati bilo kakvu sramotu zbog toga. Izbjegavanje odgovora. Kad god neko nekome postavi neko njemu nezgodno pitanje, oni imaju više, to jest dve metode da odgovore na to. Ili će terati sa pričom koju su terali do tada, to jest možeći da promene temu, ili će u drugom slučaju samo reći molim, tražeći da od sagovornika da ponovi to pitanje, pa i onda diskutabilno kad će to da izgovore, to jest odgovorit će na to pitanje tek posle nekoliko minuta od odugovlačenja. I naravno priča o bolestima i o ekonomskoj situaciji. Svako priča o svojim bolestima, priča kako mu je proradila žuč, kako ima čir na 12-palačnom crijevu i na želucu. Znači uvek mora da se neki razgovor svede ili da se završi na priču o bolestima. Naravno, zahvaljujući ovim serijama mi smo zapravo saznali da može da ti proradi čir i da može da ti proradi žuč i koliko je to zapravo ozbiljno za zdravlje. I naravno, kod Siniše Pavića, koliko god neko debeo bio, on će tvrditi za sebe kako je otečen ili naduven, a ne da je debeo. I naravno imamo priče o ekonomskoj situaciji, generalno o društvenoj. Svako će uvijek pričati kako nema novca, kako nema šta da jede. Onda će naravno okrivljivati svaku sitnicu za stanje u društvu. Na primjer, vide klince kako igraju klikere u parku, onda će reći je zbog ovakvih nam tako ide. Ne baš u svim serijama, ali u ponekim pojavljaju se i stranci. Oni su onako obično ili su naivni ili su onako dosta, da kažem, zajebani. To jest obično su švaleri koji su najvjerovatnije oženjeni zato što tamo u Evropi oni ne mogu tako lako da dobiju razvod, pa onda onako švrljaju na sve strane i usput smuvaju nekoga u ovoj napaćenoj Jugi. Domaćinske kuće. Kada neko kaže ovo je domaćinska kuća, ovdje nema ništa na brzinu, ovdje ima sve lepo da te ugostimo, verovatno laže ili bar tako misle samo u tom trenutku, zato što nije uopšte neuobičajeno da kad neko kaže ovo je domaćinska kuća i kada glume neku gostoprimljivost, da će već sljedećeg momenta da ti izbacuju na glavačke kroz prozor. Telefoniranje. Niko nikada ne ume da telefonira kako treba. Pričat će na dva načina samo, ili će se praviti da ne čuju, to jest sad je diskutabilno da li ne čuju ili je to samo selektivna gluvoća, ili će da se deru na slušalicu, to jest ponašće se ko najgori urođenici koji ono prvi put vide telefon u životu. Vrlo su retke situacije kad će zapravo neko da telefonira kako valja. Dijalozi. Ne mora samo da budu dijalozi, mogu i polilozi da budu, nebitno. Kad god neko razgovara, taj razgovor nikad ne može dobro da se završi, to jest retko kad likovi zapravo razgovaraju, zato što se ti razgovori najčešće na kraju pretvore u neku oštru svađu i samo što se ne pobiju. 3. mjesec trudnoće. Ovo je dosta zastupljeno kod Siniše Pavića.
bar u nekim serijama, sve žene koje saznaju da su trudne, to je uvek u 3. mjesecu trudnoće, znači nikad drugi mjesec, 4. nedelja, tako dalje, nego uvek bude 3. mjesec trudnoće, a do tada se kao nisu čudile što nisu dobile ili što imaju raznorazne simptome trudnoće. Dve strane istine, to je pitanje šta može tu da se nazove istinom. Često imamo onako neke žučne rasprave, pogotovo kod osoba koje su u zavadi i zapravo ne znate ko je u pravu. Ako pitate jednog, on će vam reći da je tako i tako, ako pitate drugog, on će vam dati neku potpuno drugu priču i svi su emotivni po pitanju svega toga, tako da je diskutabilno da li bilo ko od njih uopšte govori istinu. Kao pješt imamo slučaj Jatagance i Gige. Giga uporno tvrdi kako je on Jatagancu spasao život od zmije, a onda imamo slučaj Jataganca koji tvrdi kako je on Gigi spasao život i sad ko je to pravo, verovatno nećemo nikad saznati. Onda primjer svađe između Ostojića i Aranđela, isto je tu diskutabilno ko je u pravu, zato ako pitate Ostojića, on će reći da je on u pravu, ako pitate Aranđela, onda će on reći da je on u pravu, mada u ovom slučaju bar je jedno sigurno, Aranđel je izvodio radove, Ostojić je dao novac za izgradnju, za materijal. Prazni frižideri, vrlo česta situacija da otvore frižideri da bude kao na onim mimovima u Vučiću. Bukvalno otvoriš frižider, nema ničega, samo prazno, možda jedno jaje i neki margarin. I žale se kako nemaju ništa da jedu, kako tek treba da prime platu i tako dalje, ali opet nekako nikad ne ostaju gladni. Uz prazne frižidere obično ide i besparica. Besparica, svi oni gledaju kako da skrpe kraj s krajem, često potroše svu zaradu, svu platu na kiriju, na komunalije i na ostale dažbine, ali opet se žale kako nemaju novca ni da izađu negde na kafu ili recimo u restoran i Boga piti kako oni krpe kraj s krajem, kako preguraju u mjesec. Suprotno besparici, česti su momenti kada porodica, to jest neki član porodice dođe do nekog velikog novca pa se onda onako čašćevaju, doduše to traje kratko, ali ih onako ispunjava. Recimo u Boljem životu, kada je Boba nasledio milione pa se onda čašćevo svoju porodicu, ili recimo Saša kada je na kocki dobio isto silni novac pa je onda častio svoju porodicu, ili na primjer Vukašin Golubović kada je zarađivao par u perspektivi pa onda je čak dovodio muziku u kuću i tako dalje, da ne nabrajamo, imamo još primjera. I za kraj ono što karakteriše većinu serija Siniše Pavića, imamo slučaj da se pri samom početku serije, možda prvoj, drugoj, trećoj, ajde 4. epizodi, desi nešto što će diktirati dalje tok serije za tu porodicu, ili će diktirati ceo tok serije ili samo neki deo. Kao na primjer što imamo u Boljem životu kada je Giga saznao da je njegova sestra ostavila u nasleđe 6 milijardi njegovoj djeci, onda će se veći deo serije fokusirati samo na to. Ili na primjer kada Vukašin Golubović ostane bez posla i kada njegova porodica ostane na ulici pa se onda preseljavaju kod Aranđela ili stane. Ili recimo u Stižo dolari kada Neša saznaje da mu je ujak milioner i da će mu sve pare ostaviti i onda se cijela serija fokusira samo na te milione. I to bi bilo to što se tiče šablona kod Siniše Pavića, nadam se da sam ih sve nabrojao ili da sam naveo one najvažnije, naravno slobodni ste da iznesete vaše mišljenje u komentarima i vi da dodate neke šablone za koje smatrate da sam ih izostavio. Naravno i ovih sam se jedva setio, doduše ne jedva, ali dodavao sam po neki usput i Mizukiri se odjavljuje.